بلێتە مەشڤانن هێشا چەندین ڕۆژێن نەڕازیبوونین لە دژی بریارێن ڕێبەبەریا خۆسەر یا بەهاکردنە سوتەمەنیە لە ڕۆژەبایی کوردستانی بەردەوامن و هینژی دۆم دکن نەڕازیبوونەکە بەرفەرە هەیە. ئەکرەم حسێن سەرۆکەی دەستەیاجی بێجیکاری شێپێلا پێشەڕۆژە کوردستان سووریە ji qamişl û mêvanê min e silav bû te kekê Ekrem. Keke Ekrem niha yani em rewşa Rojavayî Kurdistanê baş tê zanîn taybetî jî derfeta xelkê yanî çawa dibe ku nirx taybetî sûtemeniyê ku kargeriya xwe li ser tevahiya bazariya ye îsadî 400 bê bilind kirin yanî hûn nirxandina ve duê derbarê de gerbigirim kekê Ekrem. دما خوش كتي جمال يعني راستي بريالها تصاندن هلدانا نرخي مازوطي 400 صبي باندور قال لك خراب لسر وشا دبري وسر وشا خلكيب تبايكر 400 ماده بي بجريداينا نرخي وادي جيدا انك جي 100 صبي انك جي 600 صبي بهابون يعني هون جي زاني رجلاي كردستان دي روشك او ارتدى درباست بي كريزك ابوريتي دهيا فيتي ورقا سوري دات كبي قال لك تبلو هبيتي ده هي أبجد هيليك وخلكي دبري براستي دما كاري من جيانك برومت يعني بعيشن جبر ويجي قال لك خلكي ما أم بينن بري خددي يعني وقت بيجي بنابريه وبري خدنا السينورة وقال لك جيجي تينا قرتين تينا كشتين بحراده يعني بريارك شوتا نجي خدي راستي جي خشك سكن سرشي نبوة وخلكي دبري جي نرازينا سربي برياري رافروجاي شارع جو خلق درت كوي يعني راستي كولانا دنجي خبلندكي دوزا وغرانا نرخي مازوطي جارة كدي داخل جبو كاريبين جيانك برومات دويدة درباستن أفري ببريد بيجي أمري ببريكا جبر بلتن لخويايا يعني دوا برياري شوت ايتين ستاندين راستي جي برجمندية ملت برشعب ناقري وتي روشك وقت بيجي آرام جيرا بيدناكي نبع زمديت بري دمكيت منطقة ديرا زوريدا قالك ناكوكي دركتن والفيدا يجي قالك خلق بري خددن ريه نراست جبو جيانا خوا بردوان بكين وك مادي دجبر وك دزيه وك تالانكرني الحموجي باندورك نباش لسر روشاق الكيبكي وسر بيش روجا دبريت كيكي أكرم نهاوكي تديار كرير ريفبريا خسر دبيجا أم مثلا دخزمتا من الله دنا ليه قافا كل سر عردي مروف دبينا مثلا اف بها كرنا روشا سو تمنيه يعني جهيگو بي ارزان كرن جبركو روشا ابوريا روجاوایی كردستاني برچاو جهيگو بي ارزان كرن استادي 400 تي بلند كرن يعني بريارين وصاد بچه ميكانيزم ياندگره ريبريا قصر قالوا لي كولينا دكا اشترى بيجم دا انجام والي كولينا عندك كي بسبوري ويحنا اشترى بيجم لسر عردي بخلكي ردن افدان وستاندني دا بريارين وصادسني چاوا بريارا دگره ايش خوشي تي ديار كرن قولي كولين هاتوانا كرن ام برياري شوت وأفزي دابونا يعني بيبا محمقا ندها تستاندن ويدا نستاندنا بيشتيشي بوبانا لسر روشا خلقي برشاب هاتوانا قرتن لمخا بن أبري ببري وقبا زرقانا كي دا نستاندني دكي وقتين نرخي ورقي دات كبير دولار بلند بي أو جي هاول دي ديق وأبما دي هي بيرا بلند بكي وتجارتي ببارية خلقي يعني برزقريكا مظنش خد بيدا يتدزقهيقو يعني بريارنا درست بستاني يالي كليني بكن لسرباتش تاو لغور ويناجي ما بريارا بستاني نرخيبا موادا هلدن تنية كيكي أكرم تجزاني مثلا هن مسؤولين ريبا بريا خسر كيكي أكرم هن مسؤولين ريبا بريا خسر ولغور آگاه داري ما بخوشي يعني ريبا بريا خسر بنرخكي سمبوليك يعني آنگو بنرخكي جالا كيم نفته دي رژیما سوریه او لسر خلکی خوشی بریاره نو صادقره و تناقضه و پرسکره که تشاواد انا نفط مادة يعني راستي وقت بيجي سرشتيه او جي مادة يعني يا خلكي تبي حقيقة خلكي تبي تده شيء نابي في مادة الخلكي بهابي
دوێ vê مادê bidê xelkiya eyên gotê de bixisire ji ber bandorayê wek me gotî lê gelek mewad û jiyana xelkê bi tevahî heye. Yani mewadin hene dibêjinewa mewadin esasî yê emin gîzayî. Ev çê nabête nerîna yani xesaret û fêdê tu bikê nana, nefta, mazota, benzîne ev hemû jî divê bi nirxên dewlet tixisirê tê de û alîkariyê bi xelkê re tê xaseten yani bi taybet divê rewşa aloz ya guherêm tê re derbas dibe. Em nede rewşek normal dana heta em bêjin em jî wek dewletê herêmê ê herêmî em banirxa li gor derdorî xwe deynin. Em di rewşek ewarte de ne. Kar tune ye. Xort bê karin. Rastî wek dibêjî rewşek aborî ne dirist heye di herêmê de. Ewlehî hûn dibînin hê şer û pevçûn di herême de derd keve yani. Şerê îro hezekê berçava ew jî wê bê hêlê bandorek li ser jiyana xelkê di herêmê de şê bibe. Ev hemû jî tê xwestin ji vê rêveberiyê vava pirsgirêka hemû ka berçav bike û rewşek aram û durist xelkê re peyda bike ji bo xelk vê erda xwe werîgirêdan. Penaber nebe, berê xwe nedê şola. Yani rastî ev dihêlê ana gosînor vekirîbin xelkê deverê hemû ku berê xwe dine sînora wê derbikevin û ev dever wê vele. Divê tê jiyana xelkê xweş bê ji bo xelk û erda xwe ve girêdayî bê karî bê jiyana xwe berdewam bike. İnsanê birçî nikarê welata avakê. İnsanê birçî nikarê berevaniyê ber wî welatî de bike. Heta dikarî bê tê xelkekê li dora xwe kom bike û tê alîgirê xwe çêkê divê tê jiyana xelkê peyda bike, pariyê xelkê peyda bike, tirometê ji xelkê re peyda bike. Ev hemû jî îro di metirsîkê de ne û ew jî sedemên ku dihêlin xelk berê xwe bidê va dewletê derb. Kekê Ekrem niha ev xwepêşandan ên nerazîbûnê ev 3 roja dewam dikin. Niha li gor agahdariyên me, li gor peywendiyên ku bi Kurdistan 24 tê danin jî xelk dibêje em dê xwepêşandanên xwe berdewam bikin. Biryarên ku rêveberiya xwe ser hemberê me digire em pê nerazîne û va biryara em qebûl nakin em dê xwepêşandanên xwe berdewam bikin. Li gora bahweriya te rêveberiya xwe ser dikare gav ji vê biryara xwe ve paş bavêje? Wextê hişmendiyê danûstandinê bi va xwepêşandana re bike wê karî bê vegerê lê ew ne wek em wê nas dikin ti carî ji biryarê xwe nevegeraya û ti carî li encamê wa biryara jî nasir. Biryara distênê û dimeşiyê encameyê çi bin li ser milletê li ser xelkê guh nadêwe. Ji ber wê jî yani ji xwe jî wê bi xwepêşandan berdewam bin îro jî xwepêşandan hebûn lê min ne bawere ev rêveberî li xwe vegerê carekê dî bi hişmendî kin û karî bê yani va pirsgirêka serrast ke û rewşeka yani wek divê nirxekî yani meqûl deynê ji mazotê re ji sûtemeniyê re ji hemû tiştê got jiyana xelkê astan. Kekê Ekrem niha mesela ew hêzên hevpeymanan li birin, Amerîkî li birin. Se ji bo rewşa xelkê li wê derê yani dilgiraniyek peyda nabe an jî hêzên hevpeymanan Amerîkî dikarin fişarekê li rêveberiya xwe ser bikin ku ew qasî li dijî rewşa xelkê tev negere yani. Hêzê hevpeymaniyê bêjin em li deverê ne ji bo şerê Daişê. Yani alaqê yani ew dibêjin em nepeywendin pê rêveberiyê re. Heta niha tu pênasîn jî bi rêveberiyê nekirine. Ji xwe bi wan pênasîn bi rêveberiyê kirbane û li ser wî esasî danûstandin kirbane wê karî bane wek dibêjî Hewkemek Reşîd li herêmê çêkê û hilbijartin çê kirbane û pêkatiya herêmê hemû tev li wê rêveberiyê kirbane. Ji ber wê jî heta niha em bînin ev rewşa ewarte û ev rêveberiya ku em dînin va biryarî çewt distênê berdewam e. Em bihêvîne bi rastî di qûnaxê werê de hêzê hevpeymanî karî bin çareserî ji va pirsgirêka re deynin û rewşeka normal peyda bikin ji pêkatiyê de vere. Spasiya te dikim Kekê Ekrem ji Qamişlol gelme bû.